Working President ke khun Youth National Awakening Movement ba Thomas Pasa ulong bakaseng kan satho syak sarkar bandawa halor kamat ke balasa teng laslem kata ki inline permit. Haba kranch kelap thai khubor hadin ke jingilang ke General Council jong kaseng hakalai tri gujiliu hadinam hall Shillong ba Thomas ulong baka Meghalaya Resident Safety and Security Act ru kalong ke sienjam ke baklam shim ula urlong. Ulong ru ba omshim lala banle AA halor ki inline permit wala le minjur lang da karai haus nem arja kar khandai bodula kamru bakadei tang ban penbiye ki paj ba. Ulong ru bak sarkar kamshim la shim khia ka rai bla minjur hus nem arja khat phra ban kenthop ik khtin khasi ka khrnet ka phra jong kari ti sinchar jong kari India. Lembaga ini jingle jong sarkar ya KLP bat ya ka khtin khasi ni saudai ban ong ba gilayo ki sarkar resolution sudah. Kimdai ki sarkar ki bawan rakyat ka solution dari ki sarkar resolution sudah ki bakut betang hak resolution ka pampoi sino pada de nakaliang jongi yakini ki artli kimat ngin sathok yang syaka sarkar ku malarai dengan council bangin pressure ya sarkar pada bahkan ajubab hadu hangnul apoi ka dawa LP bat kajing dawa ban tap ban penrung ya ka tin kasih haka khrene dua pra